Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog a pwersa ng GNN TV 44, babyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balitang may kalap ngayon Miyerkules, June 18, 2025. Yako po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Arestado daner ang kapulisan ng suspect king insidente ng snatching king meto nga matumubay king barangay San Agustin, Ciudad San Fernando. Ayning report. King CCTV footage AT, amekwa king Sitio P. Gulot, Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, ang makapetsang May 24, 2025, mayakit ya ing babaeng maglakad king dalan, kabang magdalang adwang bag. Makatuki kayang lalakad, ing meto nga lalaki. Pilan mong segundo, bigla na niya mong hinablot ning lalaki, ing bag ning biktima, sangkan bang magpadurot-durot ya pa ing katawan ning babae, king libutad ning dalan. Ing suspect, mabilis siyang tinakas, kay bat asamsam, ing bag ning babae, aapag kabalwan pang metong a senior citizen. Kingutos ng outgoing governor at ngayon ni Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda, penintundereng kapulisan ing suspect at may aresto king balen ning Porac, kapamilatan ning operasyon ning Pampanga Provincial Police. Mga pulis po kami sa Porac, nakatalag kami bilang Drug Enforcement Unit. Inuuli po namin kayo sa salang pagbebenta at pagdadala ng ilegal na droga. Nakuha din po kayo ng baril na walang papel. Atokal na sangkot ya pa yung suspect king kalakaran ning illegal na droga. Agpangkang Pineda, kawani king balabalaw sa kampanya kontra droga, prioridad mo naman yung proteksyon kareng makatuwa laban king krimen at pamanasakit. Tumpak kaso ing harapan ning suspect. Pasalamat kay Pineda, king PNP Pampanga, partikular na kareng kapulisan ning Porac at San Fernando, king mabilis sa kimot at tagumpening operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panigobra ng PNP ing 5-minute response time strategy o ing mabilis sa aksyon bang apanatili ing peace and order. Ayning report ng Angel Dumaga. Pesi na yan yung metong a command conference ing Philippine National Police anyang June 13, 2025, ang meganap king PNP Multipurpose Center. Layo na ning conference ang mas mapabilis ing serbisyo at kimut king batas deng pulisya. Peni muna ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III ing conference king pamaklatag reforma kareng operasyon na ausandang 5-minute response time strategy. Kayabe mo naman king conference DILG Secretary Juanito Victor Remulla, ape payabot suporta king ahensya at may ngakong ponduhan ing bayong patrol vehicles para miragdagan ing police mobility at visibility. Megpresentala naman action plan ding miyayaliwang regional directors. Agpangkang Police Major General Anthony Aberin ning National Capital Region Police Office, patupad lang 8 oras a shifting duty at pasignan ing mobile police force. Para naman kang Police Brigadier General Jean Fajardo ning Region 3, ing reforma ngayni ay metong yan naman kultural a aspeto bang milapit ing serbisyo kareng tao. Pepakit mo rin king conference ing Kalasag 911 Command Center ang maging integrated emergency response system ning PNP para king National 911 program. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen Susuy. Good news para kareng aslag o estudyante ng CCSFP. Proud la panigurado reng mag-aral king City College of San Fernando, Pampanga, kay bat lang milob ng eskwela king global rankings ning The Impact Ranking 2025. Ayon ng istorya ng Patricia Mamang.
Opisyal yang kayabe ing City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP king Times Higher Education o the Impact Rankings 2025. Akikilala kareng institusyon na makibat king United Nations Sustainable Development Goals. Linubya ing CCSFP king 1,501 plus bracket ibat king 2,526 higher education institutions king mabilog ayato. Metong iti kareng 121 na kolehiyo at universidad ibat king Pilipinas amilub king global rankings ngening banwa. Binida namo naman ng eskwela na meni muna iti king Pampanga kabang Kalimaya king Central Luzon. Kabilang niya ing CCSFP kareng top 4 institutions king Pilipinas para king SDG 4 quality education at metong kareng top 5 institutions king Pilipinas para king SDG 1 no poverty. Ing CCSFP metong yang lokal na kolehiyo aman nyulong king inklusibo at makabaldugang edukasyon. Patunay kano iti na ing metong nga institusyon na panibalaan ning local government unit malyaryang makipagsabayan king global standard kapamilatan ning makataong serbisyo, pamanuro at research na kapag nasa napakibatan lareng isyong pang-komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dili pa rin balitang dapat tamang tutukan. Pegmasusyane ning Holy Angel University o HAU ing anibersaryo ning pamamakbong ning Bulkang Pinatubo. Ay ni report ng Angel Dumagat. Genakan ning Holy Angel University ing ika-34th anibersaryo ning makasalisayang pamamakbong ning Bulkang Pinatubo kati king Plaza San Jose anyang June 16. Ing mesabing commemoration, pamagkilalaya king katataganda ring Kapampangan, king melabas asakunang maragula minipekto king pamibyebye king rehiyon anyang 1991. Megong pisa ing commemoration king metong flag raising ceremony, apeni munanda ring administrador ampong mestra. May karet laying activity mo naman asisimbuluking kasiran amelyari at dulot ning eruption ning Pinatubo at ing denasan daring miapektuhan king trahedya. Penimunanderi Leopoldo Jaime Valdez, Presidente ning HAU, Angeles City Vice Mayor Vicky Vega at Executive Assistant Rafi Angeles ing mesabing aktibidad. May kiabela naman king commemoration ding empleyado para king pamamuge kareng mete at ring may kaligtas king trahedya.
Dininandala naman pamikatagon reng grade 12 students ang makapamasyal king Pinatubong Museum at Chuking Panibala ning Center for Kapampangan Studies. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo. Makasalaysayang aldo para king kulturang Kapampangan. Formal ning mi talaga ang santuan ning kulturang Kapampangan o SKK bilang cultural hub ng Pampanga. Ayon ng report ng Patricia Mamangon. King kapag nasan na isulong yung pamangambul at pakamal, king ulaganing kultura, pesnayan niya ngening Miyerkules, June 18, ing santungan ng kulturang Kapampangan o SKK bilang opisyal a cultural hub ng Pampanga, king pamanimuna ng Department of Tourism o DOT Region 3. This cultural hub is not only envisioned to become a physical space. Meron niya pong lugar ang magsilbing sentro na ni pamagtipon para king makasalaysayang gawa o kwento at pamangambol. Sabi ko, biking kultura na ning bago. Yung kultura, may sabi ang kaladwanan ng turismo. When culture thrives, tourism flourishes. And when tourism flourishes, communities are empowered. Ing SKK, Telakad at Penny Gobranening Foundation for Lingap Kapampangan Inc. o FLKI, magsilbi ang cultural hub ang timong espasyo para king kalalangan o arts, kebaluan at tradisyong Kapampangan. Kasan metong king tagumpening SKK bilang cultural hub in provincial government ng Pampanga. Hindi ng tama pong tahanan, a place where we can call talagang home po. Baluda ng pantunan, deta po bisang panigaralan de, kaya katamong kultura, itamo po linyangan tayang lalo at pasiklan tayang lalo in kulturang Kapampangan na talagang mangibabo naman po. Keti, malyaridang ipakit at ibida, reng alagad ning sining, reng talasulat at aliwapang artist, reng karelang gawa, iba't king visual arts, terak, angga kareng kwento at musika, para king mas malawak ka publiko. A place where we remember who we are. O takachuta mo, Kenny, panandaman tamo, nakita mo, Kapampangan tamo, kaluguran tayo, kaya katamong kultura. At Kenny, we are free to express who we are. Kaya katamong poesya, kaya katamong terak, yung pamangan, dakalya pepa prepare pamangan yung DOT Region 3. We are allowed to be Kapampangan fully, freely, and firstly. I'd like to use that word, fiercely. Fiercely Kapampangan. Bilang metong karengaduang matataga cultural hub king rehiyon, kikilala na ning DOT ing lalawigan ning Pampanga bilang santungan o bale ning mabanding kasalesayan, kultura ating atagkil apamana king balen. Makalinya na lakanura ang programa at aktibidad keti king lugal kasan metong ing Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga. Formalize the partnership and collaboration of the provincial government of Pampanga and the Foundation for Lingap Kapampangan incorporated through the SKK. Ito po yung mga activities and programs that for the entire year ay nakalatag na po. Actually, napatunayan na po natin yan sa tulong po ng ating Gobernador Dennis Pineda, Vice Governor Gina Pineda, na ang mga programa at activities nila sa pagpapalagyan po at pagpapa-strengthen po ng ating turismo, ng ating kultura, conservation and conservation dito sa lalawigan ng Pampanga ay may mga nakatutok po activities dito nakalaan. And we have witnessed and heard it from the EVP of FLKI, Ma'am Sonia Soto, kung ano po ang aming mga partnerships. Ing proyektong iti, patunay na ing kultura, mo partining milabas o ning kasalesayan. Nune mabiyayang pamana, dapat panglingapan, pagmasabalan at gambulan king salukuyan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.
Kaya katamang pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ning 24 oras. Ala ng babanten a low pressure area o LPA ing pag-asa kilob na ning Philippine Area of Responsibility. Samantala, mamapekto ya pa rin ning easterlies ang magdalang pamanuran king parte ning Central Luzon at Metro Manila ang timurin king Visayas. Ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone, mamapekto naman king northern part ning Mindanao. Kabalen maging parte kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kaya kayong lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaya kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanisablang Kapampangan. Ailben nyo lang ng Miyerkules, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, Susuy.